La ngikhona ngithe ngifisa ukuzochaza ngokuthwasa kwami ngiyimpunga yesintu namanje ngisake entwaseni. Hawo mhlaba wabantu hlangene ezweni lenkosi baye siyabamema baye ezweni lenkosi ezwela belungu thina siyobagwaza ngezikhali zethu baye. Ihubo lakithi leli ihubo lasemagcekeni akithi la kwagqitshwa khona inkaba yami kofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha uShaka kaShayika ngemanzi ngisaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo lami ukuthi umusha kule channel ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahle angathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike njalo kwi channel yethu ngizoniphakela indaba ezinohlonze nendaba nje ezizokwazi ukuthi zibe usizo kakhulu kubona bonke abantu abanenhlanhla yokuthi bayibuke lemfanekiso eqoshiwe. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi nizitholele incwadi zempunga yesintu zibalekile kakhulu ziyasiza zinolwazi olujulile olisizayo futhi. Uma futhi ukuthi uyafisa ukuhlala nempunga yesintu woze niphilandaba wempunga yesintu sizoxoxa nje sikunika umhlahlandlela sikuhlahlele indlela eyaphambili sikunikeze ulwazi ngoba ayikho into ebaluleke ukudlula ulwazi awukho umuthi ongaphezulu kolwazi. Uma ulwazi ungenalo kulula ukuthi bakufake ehlathini kodwa uma unolwazi kulula kakhulu ukuthi bangakwazi ukuthi bakufake endleleni engeyona. Namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukukhuluma ngokuthwasa kwami njengempunga yesintu. Omunye umuntu uzodideka ukuthi awumpunga yesintu mawuthi uzokhuluma ngokuthwasa kwakho usho ukuthini ngempela. Asiqale la. Yini ukuthwasa? Makukhulunywa ngokuthwasa uma nje ngingachaza ngencazelo ezoba sobala ukuthwasa ukufunda okanye ukufundiswa umsebenzi wabantu abadala okanye umsebenzi wesintu. Ngizoyibeka kanjalo nje ukuthi ukuthwasa ukufundiswa okanye ukufunda umsebenzi wabantu abadala. Ukuthwasa ke bafowethu kuhlukene. Ngenzela ukuthi nawo bukele njengamanje owembethwe isiphiwo sabantu abadala okuwukuthi ube nako ukuqonda ukuthi njengoba wena wembethwe isiphiwo sabantu abadala wathi mawuhamba okanye mawulele ebusuku waphupha usesikoleni waphupha amaphupho akuvezelayo ukuthi wena unesiphiwo sabantu abadala kufanele uthwase okuwukuthi ke kufanele ukuthi ubheke ukuthi njengakuthiwa thwasa nje kufanele uthwase kanjani ngoba ukuthwasa nako kwehlukene. Ukuthwasa bafowethu kwehlukene kabili. Kukhona ukuthwasa la ithongo lakho lizokuthatha likholele kumuntu othile elikholelwayo ukuthi lento eliyidingayo uzofika uyifunde khona. Kwesinye isikhathi umuntu mezothwasa kuba khona impande ezithile othola ukuthi kufanele azidle ukuze ezothi umezidla bese ithongo lakhe likwazi ukuthi lihlambululeke makufanele lihlambululeke likwazi ngaleyo ndlela elizokwazi ukuthi lixhumane naye ngayo. Ukuthwasa kokuqala lokho ukuthi ithongo liyakwazi ukuthi likuthathe likholele endaweni ethile la likholelwa khona lona ukuthi lizokwazi ukuthi lisizakale khona okanye lizokwazi ukuthi lento elidinga ukuthi uyifunde uyithole lapho la likholele khona.
Kuyahluka ke bafowethu. Kwesinye isikhathi umuntu uvesane nje uthola ukuthi uzovela hambe aye emzini angawazi angakaza zawubona. Kuyahluka. Omunye uthola ukuthi uzothathwa abantu abathile mhlambe bakubo, uthola ukuthi mhlambe uzowa ngenkathi ewa phansi bese kubuyena ohlahla indlela, sekuphakama isimo somuntu omdala kuyena, sesiyihola manje indlela sithi hambani la azayofika lapho athume phaphama abone ukuthi le ndawo ngikuyona angiyazi, axake ukuthi ufike kanjani kanti ulethwe abantu abadala. Kwesinye isikhathi kuyenzeka futhi abantu abadala bakhulume kuwena ngonembeza, ngoba abantu abadala bafowethu bayakhuluma ngonembeza, bakwazi naleso simo ukuthi bakuholele kuleyo ndawo. Kwesinye isikhathi bakuvezele ulele usebuthongweni ukuthi wena hamba uye emzini othile, ikhona la uzofika ufundiswe khona lento esifuna ukuthi uyifunde. Angibuye ngizila ukuthwasa bafowethu, yebo ungezwa ngomuntu ukuthi wena kufanele ukuthi uthwase, kodwa phela akufanele ukuthi sasutshelwa uyena ukuthi thwasa njengamanje. Kufanele ukuthi ulalele ithongo lakho. Sengikhulumile ukuthi abantu abadala benza njani, bakutshela kanjani, bayakhuluma ngonembeza. Akufaneleke wena ke umuntu akutshela ukuthi kufanele ukuthi uthwase bese ngithi mina thwasa la kumina njengangiyimpunga yesintu, ngithi thwasa la abantu abadala bakho bengayishilo leyo nto. Kufanele ukuthi nengaphakathi lakho ulizwe livuma ukuthi ngempela la ngizokwazi ukuthi ngithwase la, ngoba kusuke kukhuluma bona indlela abakhuluma ngayo, bakhuluma ngendlela eziningi abantu abadala ngonembeza, bayakwazi ukuthi bakhulume. Baphinde bakhulume futhi ulele usebuthongweni, baphinde futhi bakuthathe bona uyophaphama kuleyo ndawo la uzothwasela khona. Omunye umuntu kahamba aye kothwasa ngokutshelwa umuntu othile ukuthi thwasa la, athi umefike eqala ezidla inkambe ezenza izinto bese amaphupha vele ayacisha. Uphawu lolo lokuthi abantu abadala akukhona la bafuna ukuthi ufunde khona, akukhona la bebona ukuthi uzosizakala khona. Angibuye ke ngize kuthwaseni kwesibili. Ukuthwasa lokwesibili, ukuthwasa la abantu bakini abadala kuyibona abakuthwasisayo ngamafuphi, abakufundisayo into abafuna ukuthi uyenze. Uthola ukuthi uzothulele ebusuku, bafike bakufundisa imithi bathi thatha lo ukuhlanganise nalo. Ulaphe ukuthi ukuthwasa kwesibili ke lokho othwasiswa khona abantu bakhe abadala, bazi ukuthi lixhumane naye. La ngikhona ngithe ngifisa ukuzochaza ngokuthwasa kwami ngiyimpunga yesintu. Abantu abaningi mangikhuluma bayazibuza ukuthi impunga yesintu lolwazi olungako lithathaphi, ubani lona okufundisayo, ubani ohlala nawe phansi. Namuhlalo bafowethu ngithi angizoveza ukuthi mina indlela engithwasa ngayo namanje ngisake entwaseni ngoba ngisafunda, abantu abadala basangifundisa. Mina ngithi ngilele ebusuku kufika abantu bahlale nami phansi bangifundise. Ziningi izinto esebengifundise zona engingakazikhulumi la, engisazozikhuluma, engizothi mangizikhuluma bese ubone ukuthi hayi ngempela lo muntu lo uqinisile lento akuyona yakhe, kodwa kukhona abantu abathile abamfundisayo. Alikho ikhehla mina ke ngihlale nalo phansi bese lithi mfana ukuthi cha, kodwa ngithi mangilele ebusuku ilapho ke la ngithola khona ukufundiseka, ngithola khona ukuthwasiseka. Iyona ndlela ke leyo engithwasiswa ngayo, iyona ndlela leyo engifundiswa ngayo. Mina abantu abangithwasisayo ngithwasiswa abantu abadala abangembethe, ngoba ukuthwasa ukufunda. Ngamafuphi ke abantu abadala nabo bayakwazi ukuthi bakuthwasise wena, kube yibona bakutshela ukuthi enza ukuthi, hamba emfuleni, hamba emanzini, thola isiwashi esithile, thola impande ethile. Uma kuukuthi abantu abadala bazithwasisela bona wena, benza njalo. Nami ke ngiyimpunga yesintu, okwami ukuthwasa okanye mina indlela engithwasa ngayo, ngoba vele ngisentwaseni kumanje ngoba ngisafundiswa. Kukhona izigaba ngezigaba abantu abadala bayangivezela ukuthi manje usuke eklasini elithile, ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu ulele ebusuku uphuphe mhlambe kuthiwa uphasile usiya kwelinye iklasi. Esimene sifana nalesa abantu abadala basuke bekukhombisa ukuthi lo msebenzi kade bekufundisa wona okanye lento kade bekufundisa yona ngokwabantu abadala usuku esinye isigaba. Hayi bafowethu,
angageqa amagula inhloso enkulu ngalomfanekiso oqoshiwe bengifuna ukuveza ukuthi ukuthwasa abafowethu kuhlukene ithongo lakho liyakwazi ukuthi likuthwasise lona ngale ukuthi uzohamba uye kuthwasa nami ngomunye wabo abantu abathwasiswa yilona ithongo ngoba zonke lezi zinto engizikhulumayo mawufunda incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile kukhona isihloko lapha nesibhaliwe esithi umhlomuhle leso sihloko ngathi ngilele ebusuku ngathi mangiphaphama kwakade ku2 ekseni ngangihleli nomuntu engixoxela yonke leyo nto ebhalwe lapho ngavuka ngaso leso sikhathi ngathatha ilaptop ngayibhala yonke leyo nto ebhalwe lapho ngayiqeda nya engisho ukuthi ke bafowethu nethongo liyakwazi ukuthi likuthwasise uma wazi ukuthi unesiphiwo sabantu abadala kubalekile ukuthi uthole ukuthi ngempela abantu abadala la ukhona kufanele ube khona la ukhona ikhona yini la uzokwazi ukuthi usizakale khona kufanele ukuthi uphahle ubabuza abantu abadala ukuthi njengoba ningivezela ukuthi kufanele ngithwase ikuphi la kufanele ngithwase khona ungavela utshele umuntu athi wozothwasa kuyena kanti abantu abadala sebebonile ngehlo labo likamoya ukuthi lento abayidingayo ngeke ukwazi ukuyithola khona ungafika kumina njengempunga yesintu ngikutshela ukuthi wena unesiphiwo sabantu abadala ufanele ukuthi uhambe uye kothwasa mahlazi inkulumo yakho namaphupho akho kodwa nginalo ilungelo lokukutshela ukuthi thwasa la ngoba abantu bakho abadala ngenzeka ukuthi abafuni ukuthi kube yimina engikufundisayo nengenza lento abafuni ukuthi yenzeke phezukwabo hayi bafowethu angingageqa amagula ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku-channel yethu Impunga Yesintu TV lukhulu luyeza luyenyelela uzani nasempela ndaba weMpunga Yesintu sizoxoxa nje sibhunge sifundisane sicaciselane ukuze sikwazi ukuthi sixhumane namathamba alele phansi kwethu lomhlaba asibonge kakhulu ke bafowethu ngokubuka lo mfanekiso oqoshiwe ngiyacela ukuthi nudlulisele nakwabanye ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo olukhulu bese sithi nje impunga Mina